ndo ne Mamadou Diko di Ousaz akumana l'éclairé nga mo masigina ye ko mimba jabi ndo ko ya jabi imam ministre Umar Jara ale gangi dadi yoromi ayo dije imam Umar Jara ay maula sir chamanga boulevard ngayne joni sababula Imam Diko kuma bana ay wuli bali oyi sikatala o kuma na Imam Diko ndo ko do bike ibise ka kuma langa idadi o ere fana na koro bi nywana ako ministre min be no ministre délégué na tengune be anunga kenya so ministre ma o kembe ka fenja man karfala o ministre ere fisio bala Umaru Jara nyogon deme ministre so o fana ba bulu Umaru Jara jongo ala awai kado kwa yegla gushita ka nyeshi minye Imam Mamadou Diko la gushita ara ka nyeshi Imam Mamadou Diko ma minye awai kado sabu Mamadou Diko kuma ka minumvo ko Umaru Jara kwa ko awai kado kuma ka nunu ku ni sababa benente Imam Umaru Jara ako ni duwe jatemineke abi joro minabi M5 RFP tola ala ni awai kado Usazu Mamadou Diko ale sababu ako Imam Mamadou Diko jongo ala awai kado patrondo minye boulevard de l'indépendance o patron belebele odo sabu ale de kumbe wulika joke minye mouvement ba mingumbe no be M5 RFP nabo ko fo ale de kumbe lu gri ko gri basa ula wuli minye boulevard de l'indépendance ka mine ka fay ko la harab bolo do wala te koy minye awai kado fanga mingumbe anguna no ye fanga jugu yi akungembe kala do minunge angulo jamana ngono o fanga jugu awai kado ko la goshi yalla sa mimbe se ka to fanga yi awai kado abitia ka bo anguna jugu mi ako de kama minye Imam Mamadou Diko kele ale de kuma na koy aya jira ka fo minye anunga jamana marabau kuma ka minumbe ni wati laba nungon nana Imam Mamadou Diko yo takanye shi anunga jamana marabau ma ani communauté internationale ka jira ka fo ni mbebi ka ke wa malien do be awai kado kongo bi ni ko lufa ako Imam Mamadou Diko ayo kuma ka min vode minye awai kado mau ko ni bora fambe fe ka kuma minu fana kungangu maku olu mu makunde olu fana bora ukuma na amisali ye joni Umaru Jara min vle ne mingu ye Mamadou Diko la fasa ba belebele ndo Umaru changera donga ja asebalite minye awai kado fanda jugo feve mbala billahi ajugo te na ye war soro domi iba jugo iba parce que ba ko ako awai kado niye mami nga sumu furake obi ka tigachi abake leraw o kera Umaru Jara ani Mamadou Diko awai kado lu tai akoni ya jetemene Imam awai kado Jara ale koni ya jira ka fo minye awai kado au conseil islamique du Mali o nyama koro min flene o ya hakilla minundi o na le hakilina ko kelende koy sabu ay kuma ka minunvo olu ni sababa benente Imam Jara ka fola ako ale ka president no e transition nyama colonel Assimi Goita ani premier ministre no ya shobel ko kala maygay nunte aroganye bi nunte aroganye shini nun ka folente u jamanete ina fo Mamadou Diko ya fo chuko akoni ya jetemene ni ma fla minun fleni ndoy kado ka fo ko nunbe ka bara minge Mali tola ala de adombaye ku be ka Facebook beke ka Mali yon ka horonya anu ka dambe o segu uma ami ni vo abora maminda Umaru Jara wa ale de kera so buye ka minye Usazu Mamadou Diko ndoko ka jabi ni ngo imballa ma chamana de ay ma chama ngamana gwa sabu minye awai kado minye ni ngo bela jele autorité morale M5 RFP Mamadou Diko ale de sawula Imam Jara kumbita awai kado maula seli yoro ko fole na nobe awai kado boulevard de l'indépendance no bo ko fo ni nguma nunu ka bo Umaru da ka yeshim ministre minye ninja ma nobe Mamadou Diko no bo ko fo ndo aye ma chama nyeji bokoy ma chama ndabali bana maliye ati donga ba donga ja asebalite minye awai kado ninja yi no Umaru Jara adumbe maula bi Usazu Mamadou Diko aka here anaka wulika jonna aka chasiri o ye here la se maminuma ndoko sikata la koyi Umaru Jara awai kado ale bala Umaru min vlani na beka ni wulika jon nunge moni mandel l'indépendance ako la soro ala ni awai kado Usazu Mamadou Diko ale sababu yetemine ke ba chama mbe minu ya jira ka fo Umaru Jara jongo ala awai kado ale rebe ni dablo mina amanga kuma ere koyi sabu minya awai kado nika kulushi ni awai kado afarambe pia ala kanichi ika ele jirila ya fadeli ya fama aine misali do ya fadeli
ndo ni imam kala de ba korodo ba korodo wa besalido o de siratigala bumana kan do koyi akoni e jatamine ke minye Umaru Jara afle ka wuli ka jo minge ni amanga ke koyi sabu ayre ka famille madobe bulungono ni shinembe ama affaire dola ko sodani na mimbe kanam affaire mimbo ko fo Umaru kele abulungono ni shinembe ama mimbi talike away ka do logement minumbe away ka do abulungono ni shinembe ama ni ngonu nun do fanana akilna jigina mi away ka do logement social minumbe na kuma uchara bulungono ni shinembe ama o fanana Umaru Jara jongo ala away ka do ambe ni famina Umaru koni ko away ka do ale kunde ni nguma bayi ko ale kumanga famfo awun do ubisika kuma sabu awun ko de kuna fundi lawi ako Umaru ale ni away ka do digo ni nyanje ko yi madame na bi ko yi ya bi wati jambo nunu yere dama away ka do ubi nywana ni e jatamine ke mangai yere na wolofo Umaru yere yi sembo away ka do semasila ka jakulu do sigi singa jakulu mimbe na bi ko mouvement populaire pour la justice faso yele MPJ faso yele o kuma semasi ka yi sembo ula Umaru ka bota njula ka minye Usaz Mamudu Diko ka kuma kan la goshi ndo ka do ka foko ni ka bako daide ka bako do de Umaru ka famille ka mado kanam ko la to bala fen chaman be ato mamon to bala na fara ko e kan gi dadi mi dadi fo minye kuma inga chade nyama note Imam Marjara afana ka manam nga kuma inchali no kanam ko la de ma boka jabili kede aywa akode kuma ka cha ngakacha ne aywa comme afo do fana be ka jete mina ko faso kodu nga fara ma fe na ma pe sa ambi do de ke ala ka ni sababe ndo ni e fasiri anye min bo sebe ngono sebe min no ko ma ko le combat ka bidon boli de sanugo aka fasiri do ibunya bala mar ma ga nyama bonya asebe ko jaranye independent ne ba alisa maka grena ma mun kuma le no akono nyama ibe na sam silima ko kuma yi watara fana kuma na de aw mai ko sama chama kuma no o be kuma nga do de kangu mako amisali ye me Umaru fana bala aywa akoni be chuko mina an ta fasiri kala de abana amana na tugumuna nyama amba kalanti ndata la de nya fasiri de kala abana anga temene kuma yi afan data la de kana fi data la de aneti ka position don de ndata lo ini baba bi nyu anve baba dunye Mamudu Diko kan bayi ini ka association cha bi nyu anve de na fana ningele ni ngona ko tier la kuma nu akoteo aku ayata foka bola abana o bala kan ni sababe amin bismillah